Shoot, yeah.
Gel duo na suwas kewa Kulo na singkat ke mo lash Kulo ke got koin o sun dem singe nga inge serde darabange ein I spell sing ein masimit sanglon singkat duo na sum Mary iso lagam daga wiga chang olutuan aliem with lamit sildu pe pataka wiga chang inge makisam kin misinge pangan ano siya si fes na ke sendri an tamitigan vart na medan degin tres call walang degin isa na ilo sramsramkin na tari kanon wiking get two stare na olu tu ko mising ay sramsramkin si fes galen long laos na ke sendri an si fes ba fa mo Jesus si Sukosok Paye Original ke Galatia chapter 5 gosh for sale na okay fakkedeşik may nanaksın de fakkedeşik de şigren ikoye şüpen de fakka akdesi de ki fosifam na ki Galatia de de bien ram ki nashi plu ki ram ki yok na ki yohk ich bin Sukosok da grad lem Brazil el akfashleri gesna şeşin naja ipsakluan ba in in swingen ba tuyak tunak ko ipsaklungan ba giden sensin gekin masumay va koshkeka namedian vart medan oiyen bel na koking agum akfashikul cleanse up lush yok na singat fallen ay patin ashway to place tuna yurin gat siyak ke gashalal then going akayagot gigasolin gon medal makacham kuning Indian naklash tifen o in na o longsilan gat pacham padang ifalla na ako min ashway to klase atsuno yurin gat siyak kadri laso nga siyak kuminguya so na yurin gat proy siyak kadri laso kadri proy olem gat flat na rispel sin siyak kulamalla Gemolash, Gemobas at Palakin, Emising, that Mitliget Fashion. And the Kufla nine Akfashiko, lines up saying, if in the Ekiko. When and got check a gashalum good we got, or going on the lum nine got. Ingan gashagot, Ingan Elac, a guest some in an oxing, Limerin Gallen. Ace Cutle, Asan Naklash, or Yelashivena, India ba Akfashimai, or in alum. Roge gasolin on medal. Painak fashe maingin na kayo. Akay los ak sheshim da rin siya suma mawiga dinge ay pelos suma fatako. Bibeli siya gasolin. Kilo malapam dahil ba yung masyak lash kibel singe roy siyak maingin na kayo again and when siya fun na siya alam Jesus Christ. Amen. Amen. Kalau lagi ngakal yang sa, kalau masih miklon singkat, kalau kita kan osin pemisenge, kan sramsramkin. Masih fallo na kita sramsram. Kami pagasan kan. Kami naksilap ko may pasim facing na lagi ngakal yang namisenge an fact mo Jesus ese Sukosok Paye. Ako binili svelap na gawin ano nag-ashgag graphics lasr yan. Svelap na gawin fact mo. Sukosok la gel toko siya. At kalem gel ke ulen mata fashion na ke ulen sa siya. Masama kalyag. Masama shamonyak. Kalem yiyak. Ibella no ulen mata. Ilingin na idikekla na siya. Len sa se yohk na ki maximal level da ka fashila se pa si vesla kung lem Jesus Christ ese Sukosok la kalme ba sityak tari ko ben check pe na fast na me na ro e falle na ako na yohk shui la na singat ke oiyen well mitligit vart na me da housekeeping then ora la housekeeping las mitligit at so na gumanya na
Maselu kuusineta casing call online kakat oyepe bangon kat makat Pacifica United. Pacifica United casing call ka word of knowledge. Eh Magadak fa siya yining ngo kat ash website silash. Siya ba www.casingcall.com. Kagat na ingin na kat Masai Pacifica United website silash. Belsa in going nakfas aksafiak la ko si maganda ka bedak information beke. Spelash kat yining ngo inchmon gason ka. Pwede nagawa mga katashwe, kaslan kat, ininoin sumonya. Nagmaske rekman, kumaske fascistlom ka, oy na siyan kung fascist na way. Kaslan kat, ininoin sumonya. Na, kadivin diye mdaya gaslan kat, kadivin diye molkin gaslan kat, kadivin diye luttu ki gaslan kat, katashamon fakya. Asama banga siye pe, maasama lang shakat ya. Or kat kufla sramkin gaslan kat, may sa makat ta molkin. Sa makat lut ke. Sa makat na sukden akyok ke dalash ke. Or kat kuna sramsramkin. Nangasa mainge insan akkaye kowos ona ke akkaye. Sema usya na sukden kun shuan na ke yineng nga minisamle yineng nga ona si may kain diye mas masining nga panan kun kun sisigagin ma si sensen keken. Diba kung fakan. Magvakan mit nagaway shuke ashke servers, multi-servers across the world. Magvakan ashke mit nagagan sang kaprigo ke magvakan. Nara pangasi risk ma kat ke gasing kat ako la. Kat shwang na ke gasing kat mo sham. Ifo mayin bayuse mawo bayusin se wo na se. Beginning of fashion year, we may goshmal, fashion on goshmal. Going to telegassilash, going to get website lash on www.gassinggold.com. Go smart TV na duman. Going to mag Roku, go Apple TV, go Amazon Fire TV. In mo sang kung kan kat ke ingin ang aliye telecast get screen smart TV natas nag-i-plan Roku channels on kumesum at channels channels yan ba mo word of knowledge may search word of knowledge pensam ko na kan kumindi logo sila Pels kumindi at logo siya na kumita ole pangan channel sila it's a one-time setup. Else kung setup na to kumisa at favorite ke channels duman. Na kumeka liye ko future telecast tas yung bang tekinisen na interest ko. Gusto ko Tuesday. An kumeka liye ke TV na duman. Or makun oiyen mayen mani na yohk pasisila kaya nga insang akfashe gasan ka. Na ifin kum kuster makun mingat liebe analytics le puseke motor gosfin der bagin nakanagten estat lokunya mayan mani ma udakan san gashikat pakat sang program upgrade slash ko finne nor magin ban kainin Roku channels kainin smart TV channels kasang kanin akfashiya Nara may siya clash na siwasan pa. Or magin kung der magin na isa magide tilokin ye or magin kata oye sa mga isang usya kasan sin may clash. Na ano nga man sum nag Roku channel sum nag smart TV do magin Roku channel ko Amazon Fire TV ka Apple TV. Mga nagawa Roku channel il naka built-in. Built-in nag smart TV duman ko kung long si Amazon Fire TV so nag amazon.com oto il sticks ko kung plug in nag HDMI duman as remote na gawi na kung kan Netflix kung kan sports ko kada channel sayang ke or mag
Amazon Fire TV, finne Apple TV. Apple TV, man yok sa shik mo, tawa show ka to, anong kitin computer, plug in na kit, TV to, kung yak page sa pe, kainin show pas kung na, eh, masi wo ke Amazon Fire TV ko, Apple TV. I'm thinking also iOS na too. Kung sync yan ng device too. In or through that interface, na kung makumdiga phone too man, kung ko iPad too man, kung magin na kaya. Man kung Google yan, lila kung may forget setup na kaya. Tasakta, bago makadakpa siya yining yung Sibela siya pa, hindi tigastan ka, nafaala may ito, gigastan ka. Oiyen, nagyan tayo yung katlida, akulin na, bet na kayo inalagastan ka. Na ashupelan may siya pa, ilokan na lo sila, singkufta ka, we gastan, long gastan ka. Siya pa, sketch ko na malalo sa, los kafu, luwo pa, ilos, manasin ilos, los ma, maktolu, pa, kishipin ilya lalos. Nagigat akila oiyen, katlain na angespelan gaslan God. Wat fin ilyalas, palakin maupe, wat edena gaslan God. Wat din agad dudige gaslan God. Felo, itia usein na lasha. If na gaslan God is fria na naklal, fria long silal, fria kinalal, nasin may ito, kegaslal. Pame, papaebol. Nang ako finde lutut ya, ako finde really gaslan God. Ilya kuma ile or na generational curse. Ya sigat na tum. Nega na kat uselem Jesus Christ. And kada pa given na pa kanaos la any generational curses. Na kat fat may para kat na yung finde pela kafu finde mema daying yung finja may tan to loop sila gaslan. Nakatigden til uti makaivan na den li elyawan med min sive na live na place was that makunen church ay tafala may din uti mo na gaslan ka tias one gaslan ka o in tafala may makunen body of Christ ay tafala may nakalma ba me? Bakit makunin pasta, wait kung manalo la siya. Kahit in, nafala mo ito, iibaludian gastan ka, mol kanyan gastan ka, oyepe, inuse kainin na mga siyang bibiyengan, nagifin pa nga mas, inkonek genik ma, inuse wala na sinmait la siya. So, proy kong katin ni gesta, kaya inuse kainin services, amait la siya na. Fin training, in train up people, within, di pa nga government na naroon na siya. Siya government, kaya life nila ka pa, government ilan diye ka siyang makaivan na, usya protection. Ganun siya government ilan fact, magidan kang, magidan, gidan matawi, gidan sumudulan. Di ba magidan government? Magidan church. Magidan kumay na pa, tafala mo ito, yung kailosin ka, ito yung sum, kunaya correct ma, kunaya cash pa yelos. Then de facto na so kaya tako kada luti ko or akfashi. Na siye shipe casting ko kaya de la simet ko siya ko na siye mamakat train la bakit sin gaston sin meta pa nag-iplan technology. Hindi kan cash mo itla siya nag-iplan technology. Masam gas ko siya kalme pa target audience nga ba ko siya. Wibe, kat wibe may time we will follow. Hindi naman American si Vena. Kat likpon bit, likmasa. Kat walos kui, pincha makitan kan introduce technology. Min kung liam siya nga na ba back na way, kumina kulong. Ito ang technology. May inge na, masikyak nga ba, government chicken is la front-facing. Interactions in when, sige mo kumas mga amon tafon gasa pa. Ate Lorella mo ito. Then, ito ko, fellowship. Willows. O siya parang masita na lakfaship in fellow. In shredik mo ito. Mo ito hindi takaini.
nangafakin le makunek kummetlalal fungiyo. In klente ukena medaro. Is etole itahe kotoko urine cut. Wisdom starts from God. Iltako urine cut minakalme pa if in weng nita finfel na ma kuluk nako may play miya kan pangako may nagastan ka. May yan ka duti gagastan ka. Fokat ya duti may da in mo. Ang afak may nga in parak danin chung minta pay gastan ka pay ko suwas may nakan mo. Kasi mo yung kinabak. Ako lang malap na suwas kewa bang may fact fototo. Ay usela neural macro ko siya ilan unso ko ngayon the fact na may file nga ro. Ye file mga oro. Na merket nila cash kat yung unso ko nga ngay siyak kuminas wikat ke at ako yang unso ko pe ngay wisik ten siya nakatrash ko kuminas. Lumalap na suwas kewa aslo.
Alright, Mekred, kung Kulo malap ke unskungan, unsko be bang auseng, the suneral asan, dan giela, along se on lalos, nga parang amda si dalgin, finash on makos, long se be kiden wish, kiden si dalgin ke program lash, no sa kalem ye. Pange, min, nga, damal asan kat dashuo ki, yo, min, ilutut pe ke, Apple or ngal sramsramkin sen bena kapaslash ne sokta evinash kusli mash un kuslan çıkıdan şelgin ge programlar no exactly. Uh, having said that, there's there all dawalasan dan gela yaiko na gewon çıkı ben na mesu we get.
right. Well, asa na yai ko lumalap yun sa kungan. Alle akegos ke in akyok ye talent ma gadiles na sius. Yo nagip pa siya noon. Eh, ma glonchel tegen stan ge un gas na duft to fill up sang akron yun sa kungan. Da lupshe lakin in se lumalap na siwas kewa naging akkalim yun kaya fast na nag-program la siya. Ifin nga ganun si nga fak piang nga tafong na fak piang naging si fes nga fak mo sigosok na mo. Jesus si Sukosok Paye. Jesus si Sukosok Paye si fela kum nam sing yan na may reach na ke Galatia sa talimekos fos se. Galatia sa talimekos fos se. Ang asabi greshik ke kadabela nga sin nga kumingoy maging nagipang outline la siya. Ang asabi kin nagipang shredik na ke men naksi nga ang afliya maipsemet ngan pa in astu na kasi isi ko sa kasi malemiles na siya. Naipsiak lo ngan bag India folok na ke mul mata. May kan isi ko sa kasi malem kadil siya. Na pangan kung vilong si vinbago sa akin na ke pela ni dawian pang shred na ke may na kasi ngayon na kasi ngayon pa kung shred fwak iba kung filia mo tu na ko pa ipsimita ni ipsaklungan pa hindi follow o vinloang na ke atte mo kumin suk kumin ito kung vinloang sum gunsuk masimit kung di pel na ko mga sum ororek malasyo. Inanas training udah. Timbang kung vintak to si, kung accountancy. Kung may cool siya na ke, specialty sa lo. Specialty sa lo man kung train up, on the job training, kung sumdut na ke, kung sumlutoy lang mga flogor. At di ba na ikla gaston ka ato. Gaston ka ang dito nged na kat, pang gaston ka, pang kalmiya. Inon as pelum kum sista na ke lut ke. Na baile source the pro lupsal lutilal tigin interest ko tigin siya na ke tuste ay kon tuste. Siya sa mo kasan kat makitem da amay ke. Dia makitem da akakain na ke. Like pay sum gusto. Gaston kat mangon liges la pay kohs was masin na kayo pang gaston. Na especially ang fak ngayon pa as program se kung fin may tuti se kung tena ke sumdut matena kung tena ke sumdut tena ke klase ko sumdut na kung may kanor magin kata source sa isang cash ko na gaston ko at yok na nagpapal na tikum nagigas ko siya at the fact mo kuminder makanor magin when magka luot mo de siet mo de polisingon kohs ka magaslan ka el mongyang nake in may dutut na si matlal fung in gasha kif mulin lal fung isay na or magin pebble na tikuman na masing aki kumin lukshi na loeng nake ole isam if you sham nake pebble ko siya inata siya isam ne ling nga mo sugat ling kusmalit sa basugot kak todo Finbang ule ang sasyo, simple gas Greek. Gas Greek, il simple gas Latin. Gas Latin, o simple gas Latin ko English, kung mo levels to sa pangan. Latin nag-English. Na English, na ko siya. Na may malangas English na ko siya, nga may se. O gas lang may ko siya. Na parang ling, copenhagen as challenges sige. Now, ako pinte pagkaan ekoin as tafong le sila kung nagke ace nagke kalme yan na si
Nang program si mga got matawar magin is Bible software program si nga il kumte na ko niya the gas Greek, the gas Hebrew, may nilusik original language ang ako min kalem. Kasi besya bakit inak the original language. Then madala mea kalmi. Ifo or magkinyak. Ifo ko podil simus mga mesi siya podil simus ngan. Mesi kaya kimpense. Or podil simus ladangan na siya nga. Ako min ka dictionary na usung niya ingot le mea kalmi and may read siya. Kata fa first na kemulas mo siya. Alle davong lang na yohk siya. Ako min ready for siya. Ingen na kat first na kemulas. Mea kalmi na siya. Mo. Bakal masyo ko na yohk na ke reach mo siya ke fosifan nang nga kung ganda ka reach na kan ngamot ko mo nga pangon mo sa mapang makatikan sabi katika na nga pangon mo katika may kada kan dafong le isam le kung finmet tutise kung finmet kulali siya makum fakla an may tayo long ko yung fossil was na ke oiyen na pakotin may ongay nara metiga sramsramkin gastan kada may sen na si kung kidente full welly in chamon o kiden dictionary na baka ifo may molan may tao eh 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 so molan may tao affected by the preaching by the teaching of the word of God na nga mga may yin kung pinamagin Bible software yung locus Logos Logos gas creek sa locus kalma ba gas word the word of God pa locus now Bible software sa may ba locus.com locus.com is na siya mga may kung may punalo siya kung may na references isang tapo. Wala nga fagin. Gas ko siya yung ling lepelak todo. At least 3 levels of translation. Kalme ba covenant watered down. Kalme nga si. Ngatiba mo may kumridi mo. Ready gasan ka. Ready Bible na ko mo. Nga si Vena, may nga ka ready nga read la sapta ko sapta lime ko siya nga magalim kile. Mea gas ko siya fact. Nakasum na kigas English. Liwe gas English fact. Nakasum na kigas main Greek words ke fos say. Sapta lime ko siya. Naging ka subject, verbs, objects. Kaya mga para na sharing sila nga nag-i-iflu sa mga sramsramkin. Kung loyang nag-fos sila, sramsramkin, sikosok la. Sikosok la pa, maritsingan na. Kismin sikosok la singan, na kinaduna ko. Sikosok la singan. Aklusin ba kinantiya follow. May sramsramkin niya, kung flok na ke sapta akos, kung lile, sapta lime kos fosse, il kapos na ke sapta lim akos. Na ako na rin introduce sapta lime kos. Sapta akos, meses il sramsramkin, kung gusto mo sapta akos, fosse met nga. Sapta akos fosse met nga, all il ora la si pinpang papasi taligsi napapasingan pa ilasang usulal na sintaligsingan nagishmin taligsingan matwel force sunna ilkan sunna ipes usungan nakalme pa rights lala nakipelso nga kung met kusay wakatinale to slave ta shock to But ita kaya si seulas talikuyas kay wikat mata na ilaliwikat or clients of sifan. Islan pa nga atin lamalas na nagiplan slave malasya. Katiwi baka baban nangem da kamakin ko. Pangan I think gigalim ke slaves mo. Na kada clause slash kada wikat mata tay kamakin niya ko at oeben na talikuyas paligsaring. Hindi ba nga kap ko baga kat nga matter la best possession matter la yewa.
Nakalme pa nga we mama ting na ba ko sus kan darabel na kewa wengen rights lock wengen mamangam da fact kan sila lang ano mga well normal dal ron kasi ngam da yohk nga da na ro mama baklavan ni mekit fact si ngan lang sum kitakat piki ka ngan sum si fesek shakak train mo singunu me kain mang the wengen usulok ke man pa ma si pol in fact ne mit la la fu ye ot oiyen na mit makamakin ye wengen wushu de ken na se a shock da gets been lim Jesus Christ el to go right at genik se when ash pel se talik na din bab ang e ash wushu se de ken na se na pa ma si lim Jesus Christ el to go right el to go I guess la na se skiden galim Dagay gesang genik siya, kren ko in ace usu siya, kren te o na met makamakin niya ko, mga tolik susuk siya, o kren kren met ma ace usu siya, pangay suko kasi kasi sa akin. In fact, natin fos aligos, funny fos longo ulan. Saptagos pa. Actuos siya maulan met Galatia oiyen lalo. Sa gusto kan mata. Mata or makunduga was pak mo makusaran. Bayin maulo was made was mata siya was mata ro makundu. Lagi was eklan pulakin oyes was. At tinangan matansing na gusto ba aklong na si oiyen siya. Oroin min nga siya. Para ko was aromangan inwas was. Kunden de oiyen na talikshishiknen. Gusto na ko was aşke mol sahtesi. Gusto natin na tayo. Lem discussion to go usod sikosok klase na siyos. Fani fos longo si longo ko siya iluse la mala sinasil Agar ko Hagar na sil Sarah. Visto Genesis sa talong siya la mala si Paul Trump yung Hagar nga natin papalyak siya pangamulan alik natin ilos matayin siya. Ay natin Israel kipel silos mata Sinai Russian si ilos oiyen na Shaw slave oiyen na Hagar Ishmael ilos mata manatol Abraham by Ishmael sil Hagar oiyen si makadal na akin si uyen lang ilos akin kohs mata intiaw isingan. Usila Sarah, siya ko na nag-oiyen lang. Hindi wenta dalit natin il sa mga katilulay lang mga il pa wisi fwako. London and Israel. Hindi wenta dalit natin. Katil sa mga lang siya. Akayil tayo. Hindi sa fasyo ko sa klase. Na fos al longol sina longol al ko sramsramkin yohk Hagar na sil Sarah. Lumalalubangan na kung finmatayin siya, kung may palakin mahupe, kung kaya sikosok na, tasok na, ash sikosok na siya, na siwas. Nagkasibin sikosok na siya, saptalimekos, o siya. Sikosok sila si Malim, Jesus Christ, makifan na, il-esin na siya. But inin na, masimik kita, do na ko. Then do na ko, may kadefin do na ko, na ba aklusinan. Kade kufla na in fulok na oiyen matalash. Sige mo ko, factual ball, il sramsramkin yohk na tinalik. Met Galatia ng oiyen lalos. Ilos, patake oiyen mata ko, oiyen kunuklan fel, ilos yung na ekle. Alışacak na matayangan luz, na naklalos. Alışacak na matake, oiyen mit siya. Oiyen mit kamakin yak. Wengin sikosok tetekin na silos. Na in fact, kalos, nimit kum şungulaliki, sikopala mataki sikosok desimal, tagasin Jesus Christ. Kumin do na ko.
Fela sunod project sa fact na sunod na kati if you do fin pok ito kati udak na kum kanausap na kum. Ko gasing di lang if you don't stand for anything, you will fall for everything. If you don't stand for something, you will fall for anything. Ang kalwani. Ama kaya nga kung Amerika, na kasing di siya na siya na usong ngayon ko. If you don't stand for something, you will fall for anything. Kung finti du fin masi. Kung fin du fin mamanasi, you kumi ikori. Ako fin du fin gaslan ka at ito fa when in siya mga kanta ko or ako minikori. Nag-isipin gaslan ka at Paye. Ko, as was. Fascia gli 1,000 masong la, ni mi senga shakka na Paye ko as was. Pisensyak siya pa, ifo. Pangakom de dufin masama Paye ko as was. All'alvio as was le, siye supema, duo Mary iso, duo teginalagopit, duo Lucian financona, duo che molas yung wigom be aklin. Siya supema, alalfong ina si was mo or kat du fin gaslan ka ato. Bayan kat kufsaliye. At tinaliye or kat kuflalalfong. Alalfong ina si was sa pangan si pese. Bayan kung fin shuwang nagigaslan kat, mata nagigaslan kat, kung hindi lang mawumag fa nabashkin. Na masisayang nga na ba, fellow, usod pizza kato kumindi. Siya mga kondisyon life ke ifo, men kat liye kat kan pala, il tina abstract, o kat kan pala. Nauro kat life yung malan fellow, show na ke, megat iske, as fototo desi. Ngati mo kumindeliya malan fellow, loyang na ke, men katamal si, nakokigaslan ka, men ifo pangan Paye lang siya. Ang sramsramkin Paye lang siya, ngayon siya, logo si lasr. Inge orela, finja mo inusit visual sila kaya katiya sila. Kung binili Paye lang siya kaya makadakta siya, gaslan ka, papuk siya nga. Logo lasr. Puk siya nga, pangan Paye lang siya. Pangan masih ka tufe, kat kasing ko, pangan masih ka tufe. Katiya lasr, kat matake gaslan ka. Kat pagkanet gaslan ka, kat proilasin ka, ilan ka ni gaslan siya, ilan ka sramsramkin gaslan ka, masimit, na sinmait lasr. Na katitui, katibnaring mait lasr, na sinmait wiyes. Mait saye, yen na kayo katifashes. Kat tika wengen business lasr, kat fin de faculty nom siya, kat sum faculty mait kawak lasr, kat sum faculty ninyo, kat sum faculty mait na kayo, wengen chupin masimit. Kung finde sramsramkin gaslan ka in nom suman, wengen chupekumin sramsram yen saye. Line up sing matawag in nom suman. Kung finde matawag in daingyo man, talik na duman, wengen chupekumin sram na saye, may naliyese pa. Pangamol kanyan gaslan ka. Nanasin may Kulo, in kidan kalem gele, Makunesh. Makunesh pakiten proige met ma fashwiadu. Fashwiga met makat associate kiten proigelos. Kat findila ashilalos kiten kashalos. Soka kashpayelos. Winifo eteklan kat ashuin met kul. Met kul la ate singa. La ate singa. Kum is lepo nga kum is lepo sa nga kum sa. Is kum sang. Pangay sipen met kul gitafel gasan kata. Tina may manain matake walsi, eken walsi, in mamadak la kya mo. Pangay. At tisam na si met krab. Asam na sin ay na siye met kul. Eken met
Pangasipen mo Kulo. Naura kat fin na hakagot na gasan kat. May sense. Giden sukiden Kulo. Angat mo kuminde Kulo. Suk kumin Kulo men te kumpay Kulo kung pinmul king gaslan kat by gashakum by tapok. For oiyen sukosok si maka Paye si maka klasik sa at finde du go ke ide patatla na si. If you don't stand for something, you will fall for anything. If you come to do fin mas, oiyen na si mai tako ora ko miniko. Ang afinja mo may nalaksingin tako kashiya kumbise. Di mga mas. Iden yung flot ng gaslan ka. Lutut ke gaslan ka. Ang gaslan ka, ay use woye, use kona si spaye. Ako mo kan blaganin sa iyo. Nagip plan lucid bells. At fin matake long sila, oye la si vena. May insiyo ka di, kat palagan ngay, mana nagigidin bel. E vana, kat fin matake, malan ka. Katilaw siya, peace of mind. Si kumay. With life. Finde fos. Finde aşma besiktak. Eushe inse mislesin asik. Kumene for. God is still in control. Because if you and if you do not stand for something, you will fall for anything. Now, ang kowos. At the fact in akluk kowos, Acse apa nasıl? İnakes bakın yele. Afin diye bol gün gaslan kan ingal siga in lom si fena. May maeta nasıl. Kay wenchman mga oro. Nga fakin de fak kumbre nga fakin sa akes bakın ye nga Oasr le. Ang sisigyakin do yelok si fena. Yok na in lom siga. Matawag in lom siga. Dufin masi. May vingat dufin masi. Ngan dufin gasan kan. I think at dufin gasan kan. Oiyen na si mai tako ekoni or lang ani ko. Ang afija mo ulit singin taka si kum singin kasya kum kaya nga umaswean. Long wala si uska si mata wigan ngan finja mo usin si vlog ke tuste. Wala tegin Tresco at tegin sena. Kaya akfasyan may na nagwig. Lo na malap for the last time may pangay Israeli na naksim singin kung pinlong siya sa Mosla or magkun. Ay, lumalap, may God richly bless you. Alalong siya want ko siya kultolo Philip Murphy Philip Murphy Philip Murphy Curtis. Sa akin dyan, Kalye, hindi ko siya kaya pa siya ng taka Roy Kalye.